Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Lem sebut kelap gulita ulama yang bercahaya, pembimbing tanyulam dunia yang pejroh akhlak manusia. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Berkat hudip dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudip terarah na tujuan membahagia. Fatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, baik hudip umat lam jahil, kepikir ke ilah daya. Terjunjung tak setor supaya jroh Aceh mulia. Terjunjung tak setor supaya jroh Aceh mulia. Jarakan tak mesebut, tapi bedah maruah bangsa. Ulama panutan umat Islam sinolam dunia. Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga. Paling akai urang handi jetkeun ke ulama. Ada bina yang berkeun dijet kaleng dum ulama. Kadang nyankan bijak urang bayi lebeng asai mula. Paling ulu benteng bak mekaleng handi langga. Paling akai urang handi jetkeun ke